uwo mwabonye kuri screen zanyu mwabonye yuko ari umumama mwiza cyane, mubona yuko ari umuntu nyine ubona yuko ari umusirimu cyane kandi ni nako biri bwose. Uyu nguyu rero ubwo nawe ari muri babandi nyine bavuga yuko basohora amafoto yabo ndetse n'amashusho yabo y'urukozasoni kugira ngo bayereke abantu kugira ngo abantu batwike. Ibi ngibi ni ibintu byeruye, ni ibintu biri kugenda bibaho ku bantu benshi cyane, abantu bakavuga batese koko niwe cyangwa si we, bigenda gute, bimeze gute. Nuko rero ubizi kugira ngo abantu batwike muri ino minsi bari kugenda bambara ubusa, abandi bakagira ute kugira ngo nyine bagaragaze yuko ngo bashaka kuba batwika ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane kugira ngo nyine bagende banamenyekana. N'uyu nguyu rero biravugwa yuko nyuma ya Yamano ndetse n'uwo bita Diane, Yamano amavideo yiwe mwarayabonye amaze guta hit kuko yaje akavaringwa na ya Diane nawe akubitaye bivangavanga naya Yamano mu burayi mureba nayo mureka, ariko aya Yamano cyane niyo ya trendinze, naya Diane yara trendinze. Diane we ngo afite menshi ntago ngo ari makeya cyane. Ngo rero ngo uyu muramyi rero ngo no umuntu ngo w'Imana nyine nkuko muri kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ngo nawe nyine aririmba indirimbo za gospel. Ariko twaje gukurikirana neza dusanga wenda niba baramubeshyeye nabwo yaba ari nawe kuko yaba ari umugabo we, kuko umugabo we niwe umuramye, naho uyu nguyu we no umuntu usanzwe nyine abafasha umugabo we biri aho ngaho ntagakaze cyane. Gusa nawe nyine biravugwa yuko ari umugore w'umuramyi, ngo nawe yagize gutya akatama abantu n'iki byose, bikumva yuko ni ibintu bitari byiza habe na gakeye. Gusa icyo abantu benshi bakomeje kugenda bahurizaho nuko ngo bashobora kuba bamubeshyeye bagashaka umuntu basa nkuko waburi ikizongereza kuriya nyine ukabusa n'umuntu, noneho abantu bakakwifashisha nyine mu buryo bwo kugenda utwika, ariko bari kugenda bavuga yuko atari we. Natwe turi kugenda dukurikiranira hafi ko byagenda kose, nibi tuza kubona amakuru y'ingenzi meza dushobora kuyakubwira. Gusa igihari nuko bari kumuvuga ngo niwe ngo yashyize hanze amafoto yiwe yambaye ubusa, ariko tukwigarukira tuvuga tuti we nta cyarabivugaho nta na kimwe, nta nubwo wahamya neza yuko ari we cyangwa se atari edit. Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu bishobora kuba byanabaho, turi kugenda tuvuga ndetse tunagaruka. Rero muri aya makuru twakubwiye yuko turi buze kugaruka no ku bya Yamano murabizi yuko we byagiye hanze birasakara, nubwo bibujijwe gusharinga iriya video, gusa nta muntu utarayibonye, umuntu wese wari ufite smartphone yarayibonye. Nubwo babeshyeye uriya mutipe Puzzle baramubeshyeye, gusa ndakeka na RIB nayo ikibikurikirana. Ariko kugeza aka kanya amakuru ariho nayahe ku bya Yamano, amakuru ariho navuga yuko Yamano yamaze gutanga ikirego kiwe muri RIB, ariko nanone mu gutanga icyo kirego ntabwo RIB iratangaza yuko koko Yamano yatanze kiriya kirego iri kugikurikirana, kuko nta ashobora kuba yaragiye hanze akabivuga byo gufera abantu, ariko nta kirego cya nyacyo yatanze. Nuko bimeze kugeza aho ngaho. Naho ibya Diane we wijombaguye intoki n'ibindi bintu byinshi cyane mwabonye ibintu yikozaga, buriya yari ari mu biki, ni nuko nyine byagenze biri aho ngaho. Nawe wenda RIB ishobora kuba yamufata ikaba yamujyana no muri rehabilitation center aho zigiye zitandukanye mu gihugu, bakamwigisha umuco ukwiye nkuko wabibonye. Rero Emeline nyuma yo kuva muri rehab nawe wabonye yuko asigaye ameze neza cyane, asenga. Benshi bavuga yuko anerekwa n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko nuko byifashe. Rero nuri ya Diane ashobora kuba yajyanwa. Ibya Yamano nuko bimeze, ndetse n'ibyuramuramyi nuko bimeze. Gusa nago bihura, ibyuramuramyi byo nago bihura, ni kwa kundi nyine umuntu aba ashaka kwitwengereza abantu n'abasetsa byose muri rusange. Iyi ni Wasam TV show n'ubundi wakurikiraga, komeze kugira ibihe byiza.